Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke NPP Meghalaya Unit, Dr. W.R. Khaluki, Badai Ru MP ke Raja Sabha. Ula penpau ba ke NPP ke Don Jingkermen, banjab habarok lai teli ki konstituensi. Henry Ukham dan Jingkermen lupa, kadai hamauran keneng konstituensi. Ula yatu ba hamau pelang konstituensi, kajing akun kan long hapeneng ke NPP, bat ukertong ke UDP. Namar kamdai ka jingkam ubak Kennedy baka jinga khon ka Congress bat ka UDP namar ubak Kennedy umdan leer shu man ki jaka. Okey. Ha boleh ha. Nama nang pun san hima protection family. Hai hai. Tingi la Ukraine ni ka Congress ni la Ukraine bat UDP halor ni ka by election. But ni kwa ban Ukraine bat team menta. Ke jing yo report jong PP ni ba kalau kumdo ke NPP ni ka by election then betul. Kat kumu report jong ini biang kembro konsensi. Bro lai tali tu si. Ting kendiat ni ko betik kendiat halor to ke jing kamu ba Kennedy hamo klang ka jing khon hamo klang kalau Congress bat UDP. PP sim kumno kidai katane kai ke jing lap ni pan yang ke kun mo plang dari plang NPP ba UDP. Betul. Hai. Nak ai gadau si watai kendiat ni kata. Artinya ni singau ba nim singau tu bandan ba Kennedy hang no. Betul. Singau no ke Jakarta bon bi kun ba UDP ba. UDP ba. Tapi sim em ba nomor ba udang sumi. Kalau sana to ti hadu kat no la ban ra. Man kring ke buat cek NPP. Am katakan ke song ba ngin sipet hang arteri. Artarik mah. Ha. Tingi ha mora kenang kalong kumno na ba tu kalong ke kun kalong Congress NPP. Ha. Kumno Tu ini kup report jong ini ketu kan yo kam long sure. Kasi begini lightly ya. Kumno pilong sure nomor bahang te ke dikasit jong Congress UML Congress ba kharang te tu menta hadu kat no pisos kem ban wan pai da kan. MP kene ki breu ki ngau thu bakla. Hangi sine khasi jan tia ka parti kamda. Menya de breu. Nomor kata pinlap basi phang haba yo breu biang jok ko parti yo breu nomor kata kanika. Kene pi bele ke don kanika komon ong imju yo majority am hapo ka hak state ki jongi le study ha. Khasi jan tiam ki yai be kem ki yai do parti ki yai be individual te. Hoi, jirap simet. Ha, sementara tu yele ma Charles ki family ba Charles ki adu kumbai yele ki bai adu kumbai. Hoi. Tagi. Baik haga ayu. Talo ongum ta ba kadai stronghold jong ka Congress. Kumno ka MLA ki job muki MDC job mangi. Hoi. Mut kata. Kisah Raja Balang ikut bantip long nomor ke Kongres hang tu kedai ke ba klat mo da Kongres ta I penmi bujli da galok ti kemut disutu kumno ka jing kon ko ka NPP kumno. Jadi kun to hi galong plain belt. Ladangi kran hi plain belt kemut ila job be mi. Hoi. La galong tang ke jing kun apa deng Kongres langi plain belt ngi tikina wan job. Terus tang kata lagi tampal situ tim tip kan. Pilong kata ke jing khan jing. Umar ngadi pet hang ni ha mau nak kenang ban plang kalong jajai election ni pet. Hang te pudeng I don ke jing ya show ya dat try ko tai kinit doktor ke ka daw long ki. Am ke to te ke long ke wei hi ke kong kini ki Kongres kim dai so ban ya rally ke ya bolo la kut te bat ke por election kum no ki ya rally. Ya rally na khamat yeng jong ki kini ki ayu kan kat kum report hi press mendai khamat yeng kortong long khamat yeng tu supporter. Oh, hoi. Gitar gidur gini kita ke ayu kan. Hoi. Te ki lai maki kan tengah la comment saga yu ngong kini te nalor bagi commit ya crime ru ki ong nangim dai criminal. They will accept kan kita. Ya na ayu ki kawang ketu ke yeng tu supporter kata bo film dan hang tu ye tan ki khon ti bodan. Hoi. La pa teng kreng je. Mentang la sakem nyongut ni khongut ki la sakem. Macam di lokasi Kongres kan. Hoi kan jiwan kawang maki ti ya proses maki de. Ci doktor rangi pai general baik nomor ba kini ki parti ki kanong ba KPP ka ton kam na pisar maka dan government mo. Ki sudah ya katane ke jing I jong ki. Kini ki kena kum kena tu. Mau power shop tu suri di bopliu tu belang na setrai tu kon belang ong na me penjungut jonga. Kini dang angalaw ki ngong pi don ke proof. Ka ai ban khang I pi ban late report. Namar ba ngiru ngim ngok tanadi ke bedon kata ka wa kumun ong mo dia thit bisa mo. Hoi. Kare syukurna te. Syukurna tu kum wa
ki ingat yang ketuk baki ni station tank ki ongki kabo ongki te kum ketuk Chinese whisper mo nang ni kan point te la long tu kum we kini kim dan isu so i ngang ong ni election ni pun gini license nem ni le ayu ini life house nem gila ayu kim nang ban ni tho tang ka ta seta ya ka arterik to kum no ai tiba ba jadi doktor kendiat nomor hak arterik inyo ya karisol la ke NPP ka rem ne ka job tenre hak arterik la da rem ne job ke jing je nam ta ka aja apply nomor aja apply rok la jan pi ke arjar arpulai ngang ngai ku bong apa la kene ka by election ngi job baro lai sidru kamut bengin job ik arjar arpulai nomor balai ke arjar arpulai ke de election on all 60 seats ki teng kumbul suong haka tongam tip kene kan ja kum no paj bon election by election is always favor the ruling party mo tongam tip kene yo kan don ke jing kala paj kum ke sela nirem 1000 kan mo tau udang ubang haka general election by election ni job 1000 mengi de nganganget gitu ke jing ong jong presiden mapala ba by election will not decide ya 2023 amar la ding job ni rem is all the same langi job bro lai situ nim ong bangin tak ta tingin job tingin song siak sini nak telawai na lai dik wala firam ro fidan hagormani na job ro fidan hagormani loko pa kata kan em kata le no out of question ke rai wat le matangi job bro lai situ kamdai ka ba ti job lai sit hang ni tingin yo absolute majority kamdai dang ong thi tham tam ka presidential kadai particularly on the candidate if you candidate bo biang te kemut biang tamata semut ngi job semut for example le ngi job ik mor kening next time pat yo candidate you let about Charles it will be a different ball game kada kita ke kebele shibun doktor Carloki ya ni ka por ke joki boleh sebut